Assalomu alaykum do'ston, ro'zi hammaga baxayr bo'lsin. Imroza bu mehmoni telefonlar shuma Umejon Texnoblog dar kanali Umejon Texnoblog. Telefoni imroza mo ayru yablishkan shumoden va telefoni Poco X5 Pro. Chikar ki medonен X5 Pro yoki kompaniya Poco iram yaki az bigim ki yaki az brendo yaki az brendhoyi hastan ki dar zeri kompaniya Xiaomi faoliyatcha ba pesh mibarad va телефони Poco X5 Pro дар асл давно буромада буд. Аз ҳисоби оне ки канали пешнамо маҳкам шуда буд ва телефонамо обзор шуда канали пешнамо карда будем. Ва ҳозир хостем ки дар канали нам бо як обзорчаи ки нави дигар дар фони нав барои шуморо пешниҳод кунем. Ва дар ин обзор бошад ҳозир полни анбоксинг мекунем телефона ва мебинем ки телефон дизайнаш чӣ хелай ва мебинем ки телефон чӣ намуд характеристикаро дар худаш дорад. Пеш аз он ки видеоро то охириша тамошо мекунед, дар канал аввал обуна шуда монед, дар видео лайк монед ва видеоро ба ҳама группҳои Telegram ва WhatsApp-тон равон кардан гиред. Ин телефон барои одамое ҳастад ки именно бозӣ карданро дар телефон дӯст медорад ва телефон актуалӣ дар соли 2023 ба ҳисоб меравад. Дӯстон, телефони Poco X5 Pro ва албатта 5G интернет дорад. Ва ҷанасунагай X5 Pro 5G свети yellow зар 856 телефон запечатане ҳозир бошад мекушемиш. Нухнора ранги корча тест кардагим. Опа, упаковкаша мекушем дӯстони азиз ва пони мебинем ки телефон чӣ хеле дизайнаш. Касое ки X5 Pro даги нестанд, инак ҳозир бошад мебинем дизайнша. Хоб, коробкаша як тараф мемонем. Дадари документацияш иҷода мешавад иголка ки сим-карт барои сим-карт бародан симча, документҳои телефон ва худи чихоли прозрачни телефони Poco. Комплектацияш ранги компанияи Xiaomi, телефоне ки Redmi мебурад. Ҳама хелаф просто свети зарча. Авайда бошад свети сафед мебурад хато накунам комплектацияда. Ва дарши мебинем дар бораи телефон вау, телефон худи свети бомб бошад. Озираша ит як тараф мемонем телефона. Ин дарши комплектацияш шинос мешавем. Бумага гӯем ки листовка барои ҷудо кардани аксессуарро хати телефон. Ва ҷа мебинем кабел дорад. Кабели бистра зарядка дорад. Бардори азиз, инам бистра зарядка буданаш як ҷо мефаҳмем. Ба хотири он ки ин дрин шадесин зардай. Ва ин кабели оригинали худча ин тарафшам Type C зардай дринаш. Ва ба ҳамин хотир инора бистра зарядка меганаш. Кабелша албатта ишо бодорад як блок питания 67 ватта от компания Xiaomi. Барои ки инҷа нигоҳ кунед бренди логотипи Xiaomi истодага десина бардори азиз. Ма барои шуфтасан Xiaomi хати ҳам кардам барои ки ина Dazing by Xiaomi 60 Вт. Бистра зарядка 60 Вт ки телефона дар байни 45 то 55 дақиқа телефона аз заряд пур мекунад бардори азиз. Ва бошад ки коробкош дига ҳечи надорад. Чӣ хеле медонед? Ин коробкош як тараф мемонем, чизоша ҳамаша як тараф мемонем ва худи телефон мегзарем. Пленка дорад. Пленкаша мекушем ва худи телефона дар дастмон қабул мекунем ва мегирем. нигоҳ кунед дар рӯи экранаш нависонаги ранги телефони Redmi ва нависонаги худаш телефони Poco X5 Pro. Камера, основной камера, продвинутая камераи боло шуда, качествои баланд шуда, хуб беҳтар шуда гуфта бигем. 108 мегапиксел, экран AMOLED Full HD дисплейша AMOLED 120 ГГц кор мекунад. Ва процессор телефон бошад, процессор Snapdragon, яъни игровой процессор мондагаан 778G. Аккумулятори телефон бошад 67 ватта бистра зарядка, турбозарядка дорад ва 5000 мАч батарейка дар миллиампер-час. Ва телефон дар бораи дизайнаш агар гап занем, дизайнаш просто дизайни бомба реально, барое ки ин телефон свети зард қати сохтагӣ. Вақте ки ман свети зарду сиёра ҳарча якҷоя мебинам, дар назари ман фақат як одам мебиёд. Брусли буд ки Брусли либосои зард қати мегардад, фақат дар назари ман ҳамон одам мебиёд. Барое ки ин телефон ҳам хеле дизайн қати дорад. Баъд телефони Poco F4 GT гуфтани телефон буд ва ям именно барои Брусли сохтагӣ буданаш. Барое ки стили либоспӯшии Брусли свети сиёҳ ва свети зард буд. Ва ин мекои телефонаи албатта дарши дар рӯи телефон пленка задагӣ худаш автоматически заводской. Ва телефон худша гирон мекунем. Телефон худша гирон кардан мегирем ва дар бораи дизайнаш ман ҳозир телефон гирон мешавад. ва дар бораи дизайнаш камтар ма шумо гуфта мегзарам. Камераша чӣ хеле десен? Сета камераи асосӣ дорад. Сета камера дар қафои пушт, яъне ки дар қисмати қафо
و کامرش صداش میگه بسیار سپیچکا دارد پوکو نشونگی فرقیت دیزاینی همین تلفن ای تلفن‌های ردمی در چیه ماشون رایج میگم همین خیلی تلفن هستای لیکن پروسسوری درش دیگه خیلی همین دیزاین خیلی است تلفنی ردمی نوت 12 5G نوت 12 پرو 5G همین خیلی تلفن های دیزاینش انا خدي همه تلفن های من بسیاری تلفن های بچه اول سه چوکه است گله خودش سه چوکه است خب اینجا نکنی خیلی خب مثلا دیزاینش باشه ردمی نوت 12 پرو پلوس 5G دا مونانده و دیزاینش نمیخیلی در قسمتی پیش باشد می 14 خطی ابنویچ رگی و دالش میدونی نستروکش کرده میریم خب بارداره عزیز امیدوارم که ویدیو شما در اینترنت نشده رفته سای گفت فکرتون در کامنتر نویسین ویدیو چی اومده است بعد تلفن در وقت ابزار کردن کدوم قسمتاش شما در بسیارتر نشون تیم شما نویسین همین فکرتون در کامنتر ما باشد حرکت میکنیم که همین خیلی اینفورماسیون را بسیارتر برای شما در همون قسمت‌ها را بسیارتر برای شما را برو آوردن گیریم و شما نشون تیم تلفن شتابی که شما بفهمید که این مینا همین تلفن با کدام قوتناکی یا که به چه قدرت دارد و همش یک با یک شما ابزار کرده فهموندن میگیریم تکش شما فکرتون نویسین شتابی که میگن که یک سر 2 سر خوبای یا 2 سر 10 سر خوبای уже ما представить کنیم уже در بین 2 روزه که یوتیوب کانال ما уже کشیدم در بین 2 روز уже ما 200 نفر گذاشتم و این همش البته روی دستگیری شما رحمت کلام که شما خود دستگیری میکنین و یوتیوب کانال پیشرفت البته اینجا موشد تلفن نصرکش رفتم میرم و موشد ما پشتی کامera گپام گپ زدن میگیرم так что رحمت کلام به هر یک نفری که علاقه به ویدیو را تماشا دارد ویدیو را لایک موند کامنت نویست و در کانال ابونج نموند یعنی که سهم خودش برای پیشروی کانال امیدجان تکنوبلاگ گذاشته است هزار رحمت به هر یک نفرتون و تلفن گیرون کردیم چقدر ببینیم پوکو لاونچر گفتنی خودش отдельно پوکو لاونچر دارد رنگ ردمی اون است استیلی программирование و دیزاینش почти بسیارش فرق میکنند نه ردمی نمونده نه سیائومی دا اتک تلفن قریب که 99% تلفن‌های پوکو ای تلفن‌های ردمی دزدیده میشود نمیدونم برای چی نو دورنش فرق میکنند اتک دیزاینش یخیله دیزاین همون دیزاینه برای دیزاین کراچی پوکو سرشک ویران کرده نمیشینه دوستان خب داشت میبینیم در این نصروی تلفن میداریم اینجا وقتی در اومدیم او تلفونه این هستونه پوکو X5 Pro память باشه چقدر که دسته 156 گیگابایت подробная информация о характеристике вақте ки мезанем инҷа дар оперативкаша нишон метиҳад оперативни память 8+3 ва версияи ядерни максимум 2.4 ГГц процессориш қувватнокӣ дорад чӣ қадр ки мебинед телефон моҳи майи соли 2023 ба фурӯш биромадаги ва последни обновит ҳамон вақт шудаги телефон баъди вай дига обновит шудаги нест бардори азиз ва инҷа бо чиёро фаҳмидан мумкин албатта bluetooth подключени ҳамаи чизо дорад ина яркистша метавонед инҷа бинед و частота обновления чиқар ки гуфтумтон 120 ГГц метавонед ки частота обновления экранаш масалан чӣ кунед настройка кардантон мумкин аст албатта дӯстони азиз частота обновления 120 ГГц хоб دوستان канали навай канали пешинамон маҳкам шид намедонам кадом сабаб вақати ва ҳозир боша мо ҷалака канали нав шудем ва барои шумо видео кардана сар кардем канали умедҷон техноблог дар ютуб ҳам вақт поис кардем умедҷон техноблог нависем просто шумо дар видеош мебурояд полни канал қича мебурояд ним канале ки шумо қарор доред канали умедҷон техноблог ҳам медонед дар ин канал обуна шавем ва ин канал дар видеоша силдид кен полни аксиҳо гапу чапҳо дар ҳамин канал мешавад ва каналда обуна шудан ётон набурад ва видеое ки ҳар як канал همین کانال امروز دستگیری کنید چقدر با آوتورم با پوب خیزه هم قدر با عکسای کلام با کلام رفتن میگیره دوستان عزیز ویدیو را چقدر میتونید ماکسیمال در گروه های تلگرام و واتساپ پخش کنید دوستان شتابی که مردم ایخی عکسای گراندیوزنی مگزین ریال فون با خبر باشن دوستان سلامت باشین تا دیدار دالشی چی را دیدم ممکن کامراش تست کردم ببینیم یکی اورا میداریم درینی کامرا تولکی это раз вот просто میداریم کامرا یه بار میزنیم قسمین صورت گرفت کامera کیس شخصون اهمیتی هم پروسه برداره کامera که این حوزی در پیش چشمون صورت گرفتمش و اینم خیلی کیس وقتی مولا پریگلاگت کیسته و пожалуйста خودت بینو خودت بها بوده میگن که هم خیلی گپ و باشه دوز البته کامera فرانتال نشه برداره از کامera فرانتال نشه هم یک بار می اوپا موی سر بزنید شده دیگه موی سر اساس که اندر کار برای که استفاده می‌کنیم Так, спин
сурат ҳам гирифтем. Фронтални камера яъне бошад сурати фронтални камерашан нигоҳ кунед бардор. Қошаи маро мешавад ки ҳисоб кунед 1 2 3 4 5 6 хай ҳисоб кардик. Комментарий нависед ки ман чанд та қош доштам. Так, ин бошад фронтални камера. Света ман фикр мекунам нормальный падат кардестай. Падача кардест. Барои ман чашмам ранги ховол тофтестай. Барои ки ман видеоро соати 1 шаб барои шуморо монтаж кардам ва барои шуморо запис кардам. Так что умедворам ки кори маро қадр мекунед ва дар комментария фикротонро менависед. Што биги Умедҷон ба пеш. Габиса раҳмат кунам ба ҳар як нафартон. Ҷои зарамон акш бардори азиз Type-C. ҷои сим-картаро якта сим-карта, якта флеш карта, дута сим-карта мебарад ва калонкаш як қисмати поён, калонка дорад, як қисмати боло, калонка дорад. Хубиш дар ҳамин ҷое ки ин телефон чӣ дорад? Ҷои наушник дорад. Албатта Poco, Redmi ҳамин қаф хуби дорад ки ҷои наушник дорад. Бисёр телефонҳои ки ҳозир биром ҳастанд, ҷои наушник дорад. Ва телефоне ки ман хеле истифода мебарам, телефони Poco. Poco X4 GTI телефон. Ман телефон обзорчашам карда будам. Ва ин телефон экранаш камераш 64 мегапиксел. Телефон экранаш 144 Гц кор мекунад. Мутаассифона ҳозир хеле телефон нестай. Ёфтан ғайри мекунад. Бошадам қиматай. ва дарш инҷа кадом информатсие ки ҳозир ман гуфтам да успед накардам, метавонед ки инҷа шумо бинед. Ҳамааш рафт кунам як ба як гуфтам то. Имин як масъалаи нарх шуда агар бием, нархи телефони 8/256 такаш дар магазин мо 26990 рубл. 8/256 така и нарх дар моҳи ноябри соли 2023. Ва вақте ки видеоро мумкин шумо ба дигар моҳ мебинед ва 2 моҳ мебинед, метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экрани дестен рақамҳоро занг зада нарша уточнит кардантон мумкин аст. Ва агар ки ҳамин телефон шумо нияти харидан дошта бошед, магазини мо метавонед ки омада магазини мо харидорӣ кунед. Магазини мо дар шаҳри Москва, дар торговый центр Зелёний ва метро Бутурская ҷой гирад ки магазини мо аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара ҳар рӯза кор мекунад ва доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем. Метавонед ки бемаҳол заказ карданги ин мина телефон барои бозира беҳтарин телефон ҳисоб мешавад. Агар ки касоне ки ягон бозида тест карда мода нишон будед, ҳатман фикротон дар комментарий нависед ва ҳамун бозии мегуфтаги шумода ман ҳамин телефона якта видеочаи ҳадия карда, яки тест карда шумода нишон медиҳам. Хоб, умедворам ки видео шумода маъқул шид. Фикротон дар комментарий нависед. Бо кадом телефонро обзор кунем ва кадом қисматоша бисёртар шумо нишон дем ва мо ҳатман ҳамин қисматҳоро видео карда шумо нишон медиҳем. Фикротон дар комментарий нависед. Дар видео лайк монед, намонда бошед, агар каналро обуна намонед, барое ки бисёри подписчикҳо, бисёри одамо тамошо мекунанд, дар канал обуна намешаванд. Ну масъала бигем ки чиқа меганаш? Чиқала? Бахилӣ не, бахилӣ намегано. ба қадри меҳнатҳои мо намерасанд. Мегам хеле короче ҳам хеле маънуқати бародаро чӣ қадар ки шумо мақсад подписатсия метонед, лайк мемонед, комментария менависед, мо ҳамон қадар зиёдтар мотиватсия мегирем ва мо ҳамон қадар зиёдтар барои шуморо видео карда буроварда мегирем. Ҳазор раҳмати Худо барои видеоро тамошо карданатон. То дидор, то обзори дигарӣ.